Health campaign tebekanisiibwe obukama bwa Toro nk'omuringo gumwe gw'okujaguzamwo amazarwa g'omukama wa Toro hamwe n'abara Indian community mu Uganda, kandi ebiire neekoraho abaana baine ebitegye, ebigyere bicikami, bone infections hamwe n'ebindi. Bakozireho abantu 66 abantu 66 n'abantu bingi munonga, kikabe ntitware sente nyingi munonga tonka bwa rukundo no kureba ngo nibehayo barebera ngo ruyare turebere ngo abantu aba babakoraho kandi nibaza kuba abantu bo mugasho munonga. Minisita w'ebyamagara habwo obukama bwa Toro Dr. Tito Beyeza niwabire bembiro omurimo gwo kushemeza abaana aba ogwatandikire sabite hingwire sengereza omwoyo gwa burungi bwansi itwena twimukire hamu tuleke kulinda obuyambe kuruga America rundi kuruga Japan kuruga ka obuyambe buruge mu bantu baitu. Abahindu bantu batwaire ekyokororaho basubuzi bakozi ba kitongole baitu bakozere mu mulimo basoroza sentezi naitwe emyaka yero kugenda mu maiso tukolemo go mulimo kusera sente ezirayamba. Abada Indian community in Uganda abatire sente omurimo gwo nibajyarango nibazagumiza mu barukwataraho obukama bwa Toro okusya obuherezo mu bantu ba burijo. Health campaign nebaho buri mwaka obwo mukama wa Toro oyo nyimba kabambi iguru rikidwa kana arukuzaguza amazarwa ge. Because disabled kids are never mostly neglected because they are not come in the priority of being worked upon because the accidents are very much here and the trauma cases take the priority. So we thought that why should we not focus which can save the future of this country. Ekintu ekyo twizire ntikigonza abo kwa kitkonyire hati buno bwire basemiza abana 66 hati abana 66 kuba no baleka mu byaro obwire kandi bana bengi bene myaka 5 6 7 8 baitu omwana no bwarikora no bulema akiche myaka 18 nawe taliyegonza. Babazira twashanga hirwa reri abana baba babire bahereze kushemezwa batugambira ko babire nibatunga obuzubu bw'amani ahabwo bana babo kuba bamuga netumutowa okwakitongole ekikawatika y'abana abalema abatenda ndeke nerunayinga ngalunga nawe to mwana muuma family yayi mutwamatema kutsibu kundi omwana wetu babiri mukola kwa ndeke kanda sibata dusabe sente shosi Nibebaza muna kuba akaine majita nox ni skaze kwata hamu wanatambula with time change growing beitu bamukozereho atunoni simera obukama bwito bwa Toro na abazungu kuruga Indian Association Uganda abo mulimo koto gumukozere amakoraga gasha kwa Jonan Singwire.